Esolo sodla kor kokide na Uganda. Nestolo sio ageo na angon tona kanyape olapa lo niet ko Awoja Riverside Farm ujote mla ukot odisto loko soroti nese super Akoriok esisiak iriongeta luitolometi kinyom epita kagaria akokore ao kaicheda akandele una inwakere anakware dorpa kimiet na ipotai dojo kunya koni skin round is smooth aboro kau ekitoi lokako klotionta kao gola gwaro kaulo ana deke epita na garia kolomunto modo chokchan soroti nesi sinyiko kintangor alomun koto mabuwa enu akurian patana wane jasi tanks munite oni munu apolo kuna kwanga ngune jasi kida swati nga ngune so maite kwa na ngune kwa fish ponds epira beru kape jaro rea dari duwe pero nesi dai daragaria duko ine agare togo yes space le kwam le la China kida lilim weki nesi tanks mune business agare ngune eko koto pero nesi ai tani duwe ekaleke chipo ne sagwela la dumuni kapon kopo kwa imam nisibira lusbe ai mo alupo kara maria alupo ko mam eje tula kila ngoni to so mai jonyo ekale konelo pe proje gwani kwa pe kito ida etanka ngon proje gwani kwa pe kito pisi jaga ro kwa pe kito ya nen pedor jaga kina la chakin mambo retiono apat bon esko para rida ina na tanga setting e fam ngon bere ko para down ma no sko papo kal to kala ngara kina ngo so e womu jo adokta night hichan kidinge kilo kitikada beru ngaiti beta rawtu eni ngarenta kere mam nga pedra julai le kal chake jar bon be rai kwana ngoro nesibiro ta ikesida agogo ngore ai go kapa aberu kapa pere rai responsible re na rai mam jipeda jimlimun belo no e jokile ni kon january to karakere no jara kon karakere no jara ni duwe emina sibo rai to lakini be yanga la sobani no e kiyokiti enyo kilo kisi kona kini moja hii koto jo jeni bo jeje kweta ni bero jai gange kare kapa beru na kwa ne yangara polo no re osole kilo kitita e koto kilo kido jen bonde akaberu are tipo etaka likiningo akabera ne sekona yi elo sai ayanga takiro no re ai direct polo nduwe nyokere so ijane spec na utao kebe kwa na ijenga na beru na space ala chakina so that nesi de mone ponele goya ije po kuja ngara ile sai togone singara mamjenu ni ngaren ngisi ali piting obey ko tay morkikin and in beds continuity leadership lore kede continuity le income Max Olalatau Olupot la African Forum for Agricultural Advisory Services East African Farmer Field Schools AFAS ngese bale be koti tunga chamu na swam kwape ipei koto matukono akalo na adumu na ijen budget kire ko dai gwa kini tomono anguno kwatata otoma koru onye ire rejo oni akwapuoko mambere nguno ni todori kitmameroni bona kwa pinipu konyi jenjo ide kijo Akoriok isirigini lu neni neseji tungalepo kerera Akoriok so ejoko ducha igwe kini kapun ne jai tungalepo I Akoriok titungo dumuti nyamat iwari jo alosena dekisida nari nyamata lo ejokuka mambo bojidu mnache kadeka sina ejaba deka sina ache konye itungalo nyamete joko ingalete idwelo nyamete joko elosta isisiane joke chwaka kai osemero so akoru ibare bala akoru nese susutu lo ingini bore kere akeria nutu keda ijar otoma kwa puo nisun pongune bala la subanda nara la subande ko tungo nyameti konai ejo alosta isisia una kiroko kinga kama ijase Akoriok epedora ipenara ijen na ka lucha Akoriok kai tunyo kinikeche taon amota songbore ni julaki na ijara cage Kanuka TV East just as a pora call ko Eastern Agricultural Show Awoja.